Спасибо большое. Всем привет! Кудмандуу кечинсте достор, карантин кандай өтүп жатат? Карантинди активдүү адамдар активдүү өткөрөт экен. Ал эми жашоодо өзү эле мындай пассивдүү жүргөн адамдар дал эле ошондой эле боло берет. Бул нерсенин баардыгы эле адамдын өзүнүн мүнөзүнөн жана ошондой эле жүрүм турумунан болуш керек деп ойлоймун. Түз эфирге кошулуңуздар. Абдан позитивдүү сонун оюн менен коштолгон түз эфир болот. Мен Анжелика, сиздер менен 1 саат бою эфирде ойнойм. Түз эфирге абдан шаңдуу жана ошондой тамаша көй, уялбаган инсандарды чакырам. Жана ошондой эле мен билем көптөгөн чыгармачылык чөйрөдөгү менин коллегаларым дагы сонун идеяларды айтып атат. Жакын арада биз сонун түз эфирлерди дагы жасайбыз. Вон там тарелка тоже, по-моему, да, была. Или он не слышал. Тут с тарелкой. Так, ну давайте тогда мы сейчас... Нет, Ошон Джан, телефон наберите. Да, все, вот. Так. Сейчас продолжим. Ну, в общем, дагы бир жолу салам достор. 1324 адам чогулду. Кайра баштан баштайын. Айзат, Алтын, привет. Привет всем подружкам, всем, кто сейчас смотрит мой прямой эфир. Добро пожаловать к нам, добро пожаловать домой. Кутмандуу кечиңиздер менен 1,5 миң болду. Мен ойлойм, бүгүн биздин көрүүчүлөр саны көп болот деп. Жана ошондой эле мен эфирди дагы сактап коемун. Азыр мен прямой эфир Саналиеваны чакырам, десем азыр шок болот болуш керек. Выйди в прямой эфир. Тук-тук-тук. Ну-ка, сюрприз. Ответит или не ответит Мика? Никуся. Привет! Привет! Игра называется «Приказ». Я тебе сейчас что-то буду приказывать. Что я тогда приняла твои? Тогда подождите, ой, у меня плохой интернет на 3 часа 8. Ну ладно, хорошо, я даю тебе возможность, чтобы ты мне приказала. Ладно, окей. Там, я могу Оленку, а я могу там всех позвать сюда. Там могут они какой-нибудь твой приказ исполнить. Я не готова была, да? Ну, я готова, ладно, я готова любой твой приказ сейчас принять и исполнить. Бэйби, давай. Айзатка, привет, тут Айзатка пишет. Да, все наши подружки, друзья и коллеги по цеху. Сейчас к нам в прямой эфир Ахтан Рискельди, тоже Гюджана Атаканова присоединится. Всех. Я просто сказала, выйдите со мной, пожалуйста, на этот прямой эфир на 5 минут, да, но они сами не знают, но сейчас они, наверное, поймут. Ладно, давай, приказывай. Я первая, да, которая попалась в время. Сейчас, наш слышишь? Сайхан, ты тоже сейчас в прямой эфир выйдешь. Прими комментарий. Какой? Мустафамен концерт болуп жатат. Музыка каналда классно. Спасибо, музыка канала, за то, что поставили. Приказ есть, кстати, у меня. Давай. Где клип? Отправь мне. Отправь клип. Никуся, можно после эфира, пожалуйста, я отправлю клип. Да. Клип ты. Сейчас прям долечусь. Это долгая история. У меня, даже фантазии не хватает. Я не такая прям. Я в шоке была. Просто я подумала, просто так выйдем и пообщаемся с твоими подписчиками. А так приказ, так. Какой приказ бы, блин? Ну, они все равно не будут там вопросы задавать. Они все равно хотят, чтобы посмотреть там просто на нас там часто со стороны. Никаких вопросов. Если ты прикажешь, я прочту самый первый коммент или вопрос, я не знаю, отвечу. Давай, уж он лучше давай. Комменты. Давайте тогда вы прикажете нам. Кикуси, и мне. Нет, не надо. Үйдө жатып негатив жазганды үйрөндүм дейт Ахтан Рускелин. Ахтан, красавчик он. Давай приказ берчи, Микуся өкөз бере албай калдым. Ахтан. Ахтан бир йо дегенди жөнөтөт да азыр. Спасибо, Мелиса Варита. Мактанбай. Сайкал, сен дагы приказга чыгасың азыр мен менен эфирге.
сайкалка был, это твой официальный аккаунт, по-моему, да? Пойте, дейт, давай споешь ты. Ну, это банально. Хорошо, Это да банально. вот Давай это- сегодня не будем петь и танцевать. Это банально. Ну, петь можно как-нибудь прикольно, так, чтобы это было смешно. Ахтан уже думает, значит, пока он будет думать, мы можем Баштарлар тогда... Гүлжан Гүлжана Атаханова. Гүлжанаге. Гүлжанаде, Ну, мана напишите же, приказ пушка. какой-нибудь. Гүлжанаде азыр бизден той кылабаган бирок. Хорошо, только ну, я буду такой ножиком сейчас. Мен кырмакмын с удовольствием, бирок чачым аябай жай өсөт меники. Люкуся, жакшы ырдайт. Так. Нет, лучше. Уяты жокторду эфирден сразу алып салам, скрывать эфиры. Так. Короче, Анжела, мен бул оюнга катышпай эле коеюн, кийинки Ахтан менен чыгып Нет, ты не должна как бы отказываться. Вот, давай. Хоть что угодно. На лысо побрить деп. Не надо. Так, сейчас. Лимон жегиледи дейт. Менде лимон жок да үйдө. Сенде барбы? У меня тоже нет лимона. Мандарин есть. Чеснок жегиле дейт. У тебя есть чеснок дома? У меня есть, но как-то... Чеснок жеп урдансы дейт. Бүт баары чеснокто ачат го. О, без где не глаза? Где Дай. фантазия? Короче, Так, давай щас. сен кичине более активный мындай эме, а бирөөнү чакырчы менден башка. Чок. Чеснок опасно, эртең кызматка чыгышат. Маскачан болоста. Өзүбүз дууланып өлүп калбайлы анан. Маска алсаң чыкпайсың. Ну, я уже чуть-чуть это навела порядок. Реально, сейчас, чтобы скучно болуп кетпеш үчүн, Гүлжан эжемен кирсең, Прикинь, она мне чеснок принесла. давай Моларды тогда. алса бізде деп коет го. Прикинь, помощницы мне еще тут называется. Прикинь, чеснок принесли. Мурут тартпай, давай я лучше мурут тартам, а? Давай. А сен чеснок же? Да. Мен мурут тарта тургандай ручкам бар беле жанымда. Жесть. Сакал тарткыла дейт. Сейчас, ручку нашла, вот. Бэйби, ручка не пойдет. Мурутка а эмне менен тартам? Кыздар батальоны кула. Сен де балдар батальонуна керек дейт аксан. Мику эже Анжеликанын ырын ырдаңыз дейт. Ой, запросто же. Жөнелерде косто. Мирка, привет. Мурут тартайынбы? Да. Сен чеснок жең. Карандаш дейт. Карандаш жок да бетме? Мурут жугабы? Отурчу. Знаешь, Только не зеленка, завтра мы вот будем... такие смешные усики, вот такие кругленькими, с завитушками. Мурут тартса жакшы экен, өчпөй калса маска спасет дейт. Давайте, Тартайын, Бисмилла. И ты думаешь, что я сейчас должна вот это съесть самой большой зубчикой? Ты это можешь съесть. Скриншот клоубагла, только люди... Ты сама подсказываешь, что надо людям сейчас делать, между прочим. Да, Так, сейчас водички еще. Бирде кылайын дейт, жо. Ага, принеси. Мен ошондо азыр чеснок жеген жатам. No. Мурут окшошту? Что? Все? Мына. Да. И... Да. И скажи что-нибудь тогда Алинке. О, yes. Алинка, спой мне. Про маму. Давай, про маму. Ага.
Солнышко в окно пускает, мама ласковая утро настает и готовит завтрак вкусный самый. Мама никогда не устает. Лучшая на свете и на всей планете. Мамочка любимая моя. Падают снежинки, капают дождинки, сердце половинки, ты и я. Спасибо. И ты мужским голосом сейчас должна Мен бе петь еще? любую песню Арсена. Да. Мурутқа бірдеге ұқсас тұрды. Арсен мұрты жоқ да анда сақал тартыш керек болчу да. Мурутчалы Арсен болсын да, эксклюзив, е. Нет, не могу я так. Давай. Нет, ты чё? Қанат жібейсің сен ананда? Ну ладно, анда аяшаттан ырыныр да, любой. Аяштаңда ұрларын білбеймін. Аяшаттан қияғына қоя ұрда. Лестице. Қачта, артышын мұрт тартып берді. Давай сен число жібейсің бе? Оу. Yes, все, поехали быстренько. Сынок. Я вот здесь, честно говоря, убрала. Ортоғында, жоқ, ақтан айтады, ортосында өзегін алып қойсыңар сасыбайды дейді, жыттанбайды дейді. Уже он понимает. Вот он пишет. Жесть. Алика, ты сегодня будешь со мной спать? Пока. Я могу съесть. Нам здесь соло? Yes. Спасибо. Болды, мен атқардым бы? Шыға берейін. Рахмат. Тиштеги муртар в шоке. Спасибо, Микусь. Через час отправлю клип обязательно. Спасибо. Давай, клип жду, да? Давай. Да. Смотрите наш эфир, и мы продолжаем наш эфир. Сейчас я добавлю Ахтана Раскельдиева. Мне кажется, будет тоже прикольный, классный эфир. Ахтан, выходи на батл. Только я его боюсь. Когда капец у человека, знаешь, такие фантазии. Привет! Привет мужскому батальону от женского батальона! Привет! Мейг уялчак батальонда. Жаңа ойғанда полиция менен доктурларды көрсетіп қойыншы. Мына жылан Доктуй! Ой, главное, кетті жауапта қойсын. Базарым жоқ ешқан ба. Так, так, приказ. Спой нам очень смешную какую-нибудь песню про карантин. Завяжи волосы, как у маленьких девочек. Кішкентай қыздардың шашыңды байлап тұрып, карантин жөнінде аябай күлкімішті ырғап бер, біз осы күлеміз. Біз күлішіміз керек. О, мида. Как девочка. Как девочка болушың керек, да? Қыздардың батальонына. Мен негізі ошо карантин жөнінде ырларды чогултуп бир хит парад кылып чыгарайын деп аткам да. Ошолордун бирөөнү ырдайын анда. Точку попала. Биринчи угармандар бололу канда. Резинка жок да бизде. Бизде кыздар жок да үйдө. Майлыкты байласаң болот. Жубайың бар го? Красавицанын. Резинка деп табынбайт. Бабадок, жолук. Жуулук. Жантай. Бир келчи. Жардам берчи да кой. Как бабушка будет. Давай, Ахтан, все мальчики с тобой. Только я боюсь. Да. Давайте здесь посидим. Кухняны бир Йорскин крот. Жантай. Азыр дейт. Так, ага чейин мен өтүп берейин, э? Мама неме сурап келчи, резинка чачка тапкан. Резинка десең. Ой, рахмат, муякта мен колдоп аткандар толтура экен го. Колдочулар көп Ахтан алга, рингке чыккандай эле болот азыр мындайчы. Давай, Ахтан, давай, прикольно сделай. У вас шутку дейт. И так, пусть свою роль сыграет. Сен өзүңдүн ролуң барбы? Ал, пусть. Жо, ролдор деген YouTube'да толтурат да. Ошо да, өзүнүн ролу.
Коронного прям мындай роль жок да, коронный роль. Дароо тааный тургандай. Муну кантип ойлойт? Ошо маңдайга байланбайт да ой. Эптеп карматыш керек да. Абадок жокпу? Жок. Uzunroq chaqirish. Bo'ldi. Ne oldu? Ballarım şok oldu. Так. Котвенька. Apa. Ketdik. Ya bir minus koyuyor minus. С минусом. Çanta gibi dur. Bugün adam. Ага. Johnny, good to my. Вау. Karantinga teşekkür. Jabık bolup, jabık. Üyümde kamaldım. Yaz gelgende eşikte çıkalmadım. Опа. Ekmişlerim Точно. takırağın şarım. Жайнап турган кезде көшіңді баса албадым. Карантин бүтсүн жан башым ооруп кетти үйдө жата албай. А мен вирусту каргап келемин карандай. Al olovottoy janıp kүйdüm ay. Negedir buldun görü kıvıradı ay. Bütüşündü gütüp gelemin tacabay. Yetsin karantin. Ah. Mo hiç öğreneyim mi? Oldu. Ова, браво! Lan ne? Жанагы жата бердим деген жаман экен. Бирок сен жатпай элесиң. Эртеден кечке баягы мына ушундай маалда дагы милиция кызматкерлери, доктурлар жана ошондой эле баягы иштеген кассирлер дагы азыр дүкөндө иштегендер аябай бир кооптуу жумуштап, ошолорго аралашып баягы элин барсың менен азык түлүк ташып атасыңар, эртеден кечке өзүңөрдүн автоунааңарды заправлять этип алып дегендей. Ошол үйдө жаткандардын катарын толуктабайсың деп ойлойм. Ошону менен жазба буюрса. Memi юморист ырады, ырчы элди күлдүрсүн. Bir anekdot, достойный анекдот. Анекдот. Менденби? Ооба. Все, молодец. Мама калды. Анекдот укканды жакшы көрөм, бирок жаттабай калат экенмин. Кандай эле? Сөзүңө сөздөрдүн кереги жок. Анекдот робот болсун матами. Нет, такой анекдот нельзя. Башка анекдот керек. Так, анекдот, он такое дело прям. Анекдотты эстеш керек болуп атат да. Так, эфир азыр чоюлуп кетиши мүмкүн. Может, башка бир нерсе? Так, анда. Анекдот эстей албайтам. Так, чысноо жедиңер, э? Ашказандарга салат кылалы анда, салат. Дагы эмне жедиргизет деп коесуң. Жебей койсокчу. Так, үйүңөрдө васаби жок, э? Нет, ничего нету дома, ничего нету. Эчтеке жок. Не кылайын мен анда. Так. Может, бирдем айтып калышат. Бир кашын кырса болбой калат да, дейт. Медиа, уэй, финансы. Лимон. Ошо лимонду таппай чыйсаң чедим да. Лимон калбай калды. Эже ырдап беречекти, мен дагы бир ырдап берейин, э? Ооба. Мен эми башкамын, мен эшикке чыкпаймын. Алам, балдарым жок деп айтат. Сени унутуш үчүн жүрөктө так калдым. Көңүлүмдү ойлободуң сен.
жүрөк чарчадың, сен істеп сағынбай, қайрадан қайырғам, жүректі ezбегин, менеми башқамын, күн өтөт арадан, күттүдөн тажагам, жүрөктү ezбегин эми. Карантин. Карантин Meni аябады. yürekti yaralam. Ölgün var içinden gel sağam. Bugünden aman soğuk çıkkanda razım. Вот байке көрөт даже. Да? Кылаш жакшыпы? Бала чака үйдө Скажешь, что ли, про комментарии? аялдын башын жулап. Итагына жулап. Аялымды көрсөт. Зачем? Тукум ичсин дейт. О, жумуртка ичесиңерби? Нет, мен чеснок жедим го. Так, что там анда? Анда кыздарыңар менен TikTok тартасыңар го постоянно. Ошону TikToктон заготовленный бир танец, может быть. Заготовлен танец ТикТока. Аима, Элима, Единка, давайте, хорошо. ТикТок кандай эле? Кайсыны бардык? Азыр элдин баары эле. Так, сейчас мы ТикТок тогда станцуем. Так, последний ТикТок у нас был... Кандай ТикТок бар эле? Baby summer rain. Нет, что-то мен будем эле көрүнүп калды окшойт. Так. Айма деп жүрөк жакындашып. Так. Baby summer Айма. rain. Так, 1, 2, 3. Давай, Айма. I don't wanna make it all crazy. Number 1. Baby. Baby. Короче, ну постарайся. Сигнал плохой интернет. Биз катып калдыкпы, э? Каткан жокпузбу? Актив. Сердечко не нажимаем. Сердечкаларды баспаңыздар. Интернет менде жаманбы же сенде жаман болуп атпак да? Меники нормально эле? Көрүндү, көрүнбөдүбү? Көрүнүп атат? Да? Ага, менде бир аз катып калгандан жүрөк чыгып калбадыбы? Кичинекейлерди өп кой, анда эмкиге приказдарды аябай жакшылап даярдайбыз дагы. Сонун болду. Буюрса Микуйса салам айтып дагы салам. Тынчтык амандык тилейбиз, жакшы тургула. Вирусту жеңгене калдык, аз калды, чыдап койгула. Баарыбыз эшикке чыгып жыргайбыз, жаз келди. Ошо. Давайте. Yes. А мы едем дальше. Спасибо Ахтану. Ахтан, молодец. Ты молодец. Купат, Турбай Байке, саламатсызбы. Катып калдыңар, зеркало көзгө кош. Саныны бет. Актан канча балаң бар? Актандын 2 уулу бар, менин билишимче. Ойнойбуз дейт. Давайте так. Посмотрим. Запрос. О, ежеке. Запрос мага жөнөткөн экен Гүлжайна Атаканова. Всегда активно, конечно, смотрела еще мой эфир Мирим Давлетова. Если она здесь, выходите. Зеркало көзгө кош, тоже заходите, ежеке, кандайсыз? Öyle güttürsün koy. Sen tamak ispey güt oturup da. Коштуң мына кезиди. Жана эле башында. Так, интернет эмнегедир жаман болуп атат. Meniki dagы ошентип атабыз. Что-то көрүнбөй катып калып, же көрүнүп атат ба элдерге? Мен өзүмө көрүнүп атат. Көрүндүмбү? Жок, көрүнгөн жоксуз. Кайра киргизейинби? Кайра запрос кылып, же мага комментарий жазсаңыз, мен сизди киргизип көрөм кайра, э? Катып жатат деп элдер жазып атат азыр. Рысбек Мунаров. Рысбек, түз эфирге киргиле. Түз эфирге кошулгула, силер дагы. Приказ даярдап тургула, мен түз эфирге кошуласыңар деген инсандар. Алардын баарынан азыр. Ойготобуз.
Үйдө жакшы кармаган жерден бир турушуңуз керек экен, же болбосо немеби? Мегафон бүгүн жакшы иштебей жатат деп жатышат. Мегафон эмес, меники ошкада болчу, жакшы иштебей атабы, көрүнбөй атам дагы деле. Катып эле тоболонуп турат да. Эмеңизчи видеоңуз көрүнбөй жатат. Алло. Бул жерден кошкула сүйөм, күйөм деп биякта элдер болбой жатат. Эмне кыларыбызды билбей атабыз, биз көрүшүбүз керек. Алло, саламатсыздар, урматтуу биздин сүйүктүү инста достор. Мен өзүмө өзүм аябай сонун болуп көрүнүп атам. Ой, Биз сизди көргүбүз келип атат. элдер менен приказ беришип атсаңар, мен деген сага бере турган приказдарымды дайындап алып отургам да прям. Йой. Мен көрүнүп атамбы сизге? Эң негизи. Конечно. Кечүүн дагы ушундай болгон деп элдер жазып атат. Давайте тогда я пока ваш приказ тогда аткара берейин, сизди бир аздан кийин көрөбүз. Аябай көз тийип кетет деп атат Инстаграм эгер сиз көрүнүп кетсеңиз. Көз мончок тагып алып турсаңыз, балким иштеп кетет эфир. Мен эмне кылайын? Давайте, мен элдерге көрүнүп атам. Сизге да көрүнүп атам. Эң сонун. Кеттик. Анда сага берген даярдаган приказымды айта берейин. Бир тарелкага эле, чукурраак тарелкага, чукурраак тарелкага толтура ун салып, түбүнө кичинекей гана конфет саласың дагы, оозуң менен чукулап барып таап ошол конфетти алып чыгасың. Так. Айыма даярдаганы жөнөдү. Мынакей унду алып келатат, азыр конфет алат. Салам жолдойбуз сизге. Саламатсызбы? Мен элестеп атам, кирпигим, көзүм, кашым баары ун болот. Бирок сиз кошулсаңыз жакшы болмок эфирге. Келиңиз, мен азыр даярдай берейин, сиз менин эфиримди көрө бериңиз. Мен сизди жаап туруп кайра дагы бир жолу ачып көрөйүнчү, Почему так вот? Почему так вот? Почему так получается? Не в глубокую чашку. Чуңкурураак дедиби же тайыз дедиби? Мак. Түйүнү катпай, мен аны жетпейм да. Давай покажем сначала посуду. Так, мына ун. Мына конфета. Мен эми ушуну эмне кылышым керек деди? Так, выйти в прямой эфир. Песок. Шуну деген. Песок достать. Канча конфет бар бuyakta? Бир. Мына могу чашка болобу ун? Көрүндүмбү? Оймоктой болгон оозуңуз эле көрүнүп атат. Каткан бойдон. Да, бир аз ун салсаң, Айымка. Да, кичине ун салып койсоң. Простите. Пойдем. Давайте. Сонун болот, интересно болот, да, кичине ун салып койсоң. Мен конфет алып чыгам ошондо? Ошондо ушунун түбүнө кичинекей конфет бекиткенбиз. Ошону оозуң менен алып чыгасың. Кеттик. Бuyakta бирөөлөр видеого тартып атат, Айма. Ладно. Кантип дем алам? Дем албай кирип чыгасың, мусуңа ун кирип кетет. Сейчас. Она муку обварила лицо. Конфеты нужно взять муку. Это просто была жесть. Это было Мама, где покажите? Да, взять, мам. Браво, молодец. Конфета супер. Очень даже вкусно. Конфет менен ун жесеңер сонун экен. Ай, сонун акынаттың. Эми ушул боюнча, Я знала, что будет оригинальное задание, но... Ажекте, такое. ушул боюнча эле көп деле арчып тазалабай туруп эле Айымка бир жумуртка берсең. Оно уже готово. Нет, нечестно, вы сейчас ничего не будете исполнять. Будет. Муну ичпейсиң, анда конфет болот ичинде. Муну ичпейсиң, жебейсиң. Не кылам. Аласың да кулма. Жок, бул дегенчи, чачка сонун масса болот да, башыңа бир сол.
Гүлжан эже. Мен кирем, мен аз көрүнөм. Ошондо мен да жасайм. Görüngöndө кылам, давайте. Эфир бүткөнгө чейин мен сизди күтөм. Ага. Перезагрузите телефон. Надо есть у вас. Ну, я должна была сейчас, это моя очередь, сейчас надо было мне задать вам. Сизге деген менин катмактым да азыр. Жарайт. Салам. О, здравствуйте. Фантазия Мен угуп жатам Анжелика. Да, конечно. Как проходит карантин? Биринчи түз эфир бүткөндөн кийин экинчи түз эфирге кирерде үн угулбай калат, ошон үчүн мага бирок эфирге кошулганда гана үнүм угулуп баштайт. Биз жаңы эле Гүлжан Атаканованын түз эфиринде болдук, ага кошулганда көрүнөт экен. Жумурта менен маска жасадык. Анан кийин ал кетчуп менен варенье дароо жеди. Сенде кандай тапшырма бар? Менде деген мен өзүм косметика сатам. Ошого приказдарды берейин сизге. Максат, да? Инста колдонуучу, инста дос, Максат, Корея косметика деген аккаунт менен кирип атат. Максат ар дайым сонун Корея косметикасын белекке бизге да берип турат. Салам жолдоп. Карантин кандай өтүп атат? Кудайга шүгүр, жакшы. Мен карантинде менин жумушум болбой калып, вот я работаю в Фрунзеде. Вот бош жатпай үйдө. Молодец, молодец. Вот, короче, жакшы. Баары бир элге баягы кызматыңды өтүп аткан экенсиң. Эмне кандай тапшырма болсун? Любой Сенден тапшырма. бизге. Сизгеби? Так, сизде боёнсун айыма, хорошо? Комнатадан барып тень алып келем да. Айыма? Тень и карандаш вокруг клуб, там, по-моему, тоже было. И обязательно Хорошо. помада. Да. Помада еще. Помада. Конечно, да алсаң болот. Мен бүт косметиканы алып келген эмесмин. Боёнбой эле жатам азыр карантинде. Косметиканын баардыгы чогулуп, катылып турат үйдө. Сага анда мен азыр тапшырма берем. Сен ушул бойдон барып туруп азыр душка чөсүң. Все, окей. Так. Муздак суу, жылуу суу боло берет. Ооруп калбайчы бул. Так. Мен кечээ Айдан Абдиевадан көрдүм музыка каналда. Кызым аз башымды жуйм. Полностью вы? Кийимдер менен Ооба, мына башыңан ылдый, мен стоп дегенге чейин сууну куя бересиң, кирип туруп ичине. Ага. Кана өйдө кылчы мындай өйдөрөөк камерады. Все? Ооба. Бардык жаман нерсе бизден алыс болсун де. Коронавирус кетсин. Эч качан келбесин коронавирус. Молодец. Има косметика алып келатат мага. Соолуп калдым, суу муздак экенби? Нет, все нормально. Жап кой сууну, Мына Айма келди. Ага. Всё, я готова. Айма делает мне мейкап. Я Короче, еще умею красивей. Будет. Так, мне Кен. Танешке принеси косметичку. это, мне кажется, консилер, да? Это, по-моему, корректор. Мама, можно я потом вот это накрашу? Есть это помада? куда? На. Помада А Берсенс? это куда? Так, у Айлинки сейчас корректор. Куда она должна это помазать? Помада, как помада, тень Это корректор. нужна помада, ну, нет, корректор, Тень ладно, нужна тогда воздух, помада. корректор, да. Өзүңдү бойлойт келсин. Так, Айма сенчи? Кайсыл тень, кайсыл цветти алсын? Көрсөт. Кайсыл өңдү алсын? Какой цвет? Выбирай. Максат. Не пикай. Не слышно, да? Слышно?
Не слышно? Давай быстренько мне сделайте макияж. Давай, сама сделай, как хочешь. Пальчиками, подушечками. Чуть-чуть нужно. Глаза. Быстренько, пожалуйста. Угу. Максимально делаю. Угу. Потом я блоги покрашу, мам. Мама, можно я потом блоги покрашу? Угу. На Ладно, брови спасибо. красиво. Мгм. На брови тень. Здесь есть. На, видите? Брови. Так, я хочу... Белые брови? Да? Белые брови. Черные, черные. Чтоб прям. Вот зеркало. Угу. Теперь почта тень. Угу. Да. Ты вилеп қойыппын міне кисточканы. Тебя не слышно. Тебя вообще не слышно. Короче, интернет гонит, звука нету. Все. Все, спасибо, Максат. Я вот так вот в прямом эфире буду сейчас продолжать прямой эфир. Так, к нам присоединиться в прямой эфир кто? Где наши друзья? Сугерет кетті. Надо поосторожнее. Но мне кажется, су келген жоқ. Қармауада су менен қойынды. Мирим Давлетова, Рысбек, қосылам дегенсіңер, эфирге қосылғыла. Так, Аман Ибраев. Давайте попробуем с вами выйти в прямой эфир. Ош тарапқа біз азыр чығатабыз. Бишкек Ош байланышы болады. Аман Байке, саламатсыз бе? Қандайсыз? Ой, Анжелика, қандай жассың ба? Мен соның макияжменен эфирге шықтым, қыздарым соны макияж жасап берішті. Сен вообще молодец екенсің. Мен сені эфиріңде бүгін, честно говорю, постоянно кире шығып кетшім, бірақ бүгін жаңадан мен көріп отырамын. Қызықты эфир болып отыр. Сіз түсінігіңіз ұқсайды, қандай? Охо, ешік. Это Ош. Это Ош. Детка, это Ош деп қойғандай да. Да, это Приказ беріп атабыз, бір-бірімізге атқарып атабыз. Өзгөчө тапшырмалар менен. Сиз аябай креативдүүсүз. Идея көп болуш керек. Ошентсе дагы мен сизге тапшырма берем, сиз мага тапшырма бересиз. Башымда болсо жумуртка бар. Макияжым болсо бир кумуш. Сиз токтобостон күлүп беришиңиз керек. Стоп дегенге чейин ушинтип күлөсүз. Конечно, күлбөр это очень мен чүнчө. Қошылар не деп ойлайды, мен күліп атсам ай. Өзіңізді көрсетіңіз. Там көрсетіп күлесіз. Заражающий смех дейді ғой. Вы должны заразить всех нас смехом. Ой, я же нормально, все нормально. Все болды дейші. Не oldu Aman Bey'im, ne oldu sizge? Дочка удивляется уже. Мені қарап Неге біз күлсе керек соғысыңар бұл дей береді? Жоқ, просто мен де соседи қарасам, қошыларын тұрады бұл жерде ше. Кішкене қызым тағып атпай, не ол че папа деп сразу берді. Мен неожиданно тұрып кеттім да. Қызыңызды көтеріп тұрып, дағы күліп, улантып қойыңызшы. Жаныңызға алып тұрып. Күлсеңіз қарап тұрып, еме реакциясын көрелік. Хорошо. Сейчас, подожди. Анна, можно вот прям покажи, да? Зал. Айтя, кызым. Айтя. Мен аябай бояпсың ғой. Я? Айман айтам.
макияжды кішкене ұрындап түзеп қояйын, шашып уже бөлініп қалды. Қандай, салам. Мен саған приказ беремін да, ошончо мен сені атқашым керек. Ой, қарайшы қандайсың? Атайжана. Айжана, неге атаң күліп отады? Бұлысымды таңғатпай. Ай, зан. Болды, стоп. Өмірім мұнша күлген емеспін, честно говоря. Біздің эфир 10 минуттан кейін аяқтайды. Шашым бір ұқмыш болып жұмыртқа менен отырам. Мен саған тапсырма берейін бе? Қарасында. Холодильникке барасың. Так. Bir жұмыртқаны аласың. Бұл саңа полезно. Мен саңа жаман нәрсе айтпаймын. Жұмыртқа... Нет. Жарбайсың. Апай, мен атқардым ғой. Айтайын не қыласың? Мен саған көрсетіп айтайыншы. Вот, бұнда аласың. Tuzdan sevesin. Tuz. Aman. Ух ты! Айтпайын саған не полез болып болды. Үстін алып салдым. Сепірші. Туздан ақырын сеп. Ичіп қойдыңыз бо? Көрсетеді, давай. Теңіз. Давай. За здоровье, орвали, да? Эми мұны іш керек. Анткени Анжелика бұл біріншіден тамаққа жақсы, иммунитетке жақсы. Честно говорю. Вот. Да. Съесть скажу? Классно. Нет, это не классно. Ой. Мен атқарбадым сен атқаның. Мен ордыма сен атқарып қойдыңыз ғой? Мен саған баштап бердім еще, мен саған жаман нәрсе болсын депші. Соны вот. Потом мне спасибо скажешь. Голосом лучше. Ертеңді баштап үйіңе тұқымдарды албайлы қойсаң, жұмыртқалады. Голосом Молодец. Браво. Браво. Класс, просто класс. Мама. Тут скрипта. Просто выпейте. Дайте. У вас лучше голос так станет. Мы вас верим. Хорошо. Выпей. Я думаю. Молодец. Где, покажите рот. О! Саманыз тыныш болсын, Анжелика. Сен пока жұтып тұр, мен сөйлеп тұрайын. Коронавирус питан алып болсын. Ошто анау тыныш. Негізі. Келі бар сен жақсы көреді. Особенно білесің, Ошто сені аябай сыйлайды. Білесің, чартайды қойған башында. Эстафетаға өтіп кетті. Барын чартып өтіп қалды, мен уже өшті. Молодец. Взорвали. Молодец. Вот. Оңаш, Оштарып бірінші қойшы, Оштарып қазақ, Ош. Қандай соның керемет. Башный города. Үйлер, Пойман тобы бұл жақта. Там изюм, там лофт, там филармония, стадион. Нормально? Сөйлетші, дуба. Ай. Мен аябай бүлдірдім, сен. Давай,
Давай. Хотите, я за вас еще один? Достор, мен Анжеликаға полезный вес айтамын, не знаю, не болып кетті. Не болды, Анжелика? Ох. Нет, я не смогла проглотить. Я очень старалась. Я не смогла проглотить. Ну, всем советую, Тумычев, всем советую. А? Барыңызға советую деймін. Туздан қосып. Нет. Мама. Это, оказывается, очень тяжело. Ну да, Очень қиын. тяжело. Ой, рахмат мені қосып. Айбай мындай. Дамы жоқ, бұл жырақ. Ана Жоқ. ұлдың менен демалған айбай жаман екен. Туз айтпадым, туз қосып кетші. Бұға чейін чеснок деле жегем да. Нормально эле болчу. Бөзмөн жаш чыгып кетпеди. Ош берсің ғой, ош тошын болады. Ош аябай. Бирок эмнеси болсо дагы мейли деп туруп бир мындай жутуп салайын дедим да. Бир жутайын десем, бир жутчудан эмес да 3-4 жолу мындай жутуш керек болот да тамактан өткөрүп. Бирөө кеткенде эле болду. Ой, кетти, оозуман баары чыгып кетти. Эфир токтомокта. Все, молодец. Денсаулыкка пайдалуу, бирок эч кандай үндү бир өзгөртпөйт, укмуш ырдап кетпейсиңер, элдер ырчы болом дегендер бокалга барго жумуртка ичербегиле. Ой, негизи тамашал. Негизи андай деген миф, ким жумуртка ичсе жакшырдап кетет дегенчи. Бирок аябай пайдалуу. Жумуртканы бышырганда мен ошо сарысын көп бышырбай жечимин, бирок мындай жута албай койдум. Биринчи жолу ушул жуттум. Анжелика, кийинки адамды кимди кошушун сурамай айтайын ба? Ага. Мээрим Давлетова. Иә. Мээрим Давлетованы кошсун. Мээримдиби? Ооба. Мээрим Давлетова, сиз аз тапшырма берсеңиз анда. Мээрим Давлетова кошулсун. Кошулгандан кийин, мисалы да, кошулгандан кийин. Билесиң, ал күчтүү косметолог да. Ошол жерге эгерде жолдошу жанында болсо, ал аябай мыкты кийип коет. Жолдошу. Сон мээримге макияж мондай, неме жасап берсин дейт да жандай. Ошол. Эчтеке ичпей эле койсун, жебей эле койсун. Жебей эле койсун эчтеке. Все, хорошо. Мы сейчас этот приказ от вас передадим. Рахмат, Аманбаке, буюрса жакшылыктар көп болсун алдыда. Жаман илдеттен айыгалык, батыраак чыгалык. Сиздер ошо түштүк тарапта, биз мына борбордо жана ошол эле бардык 7 областка тең сабырдуулук каалайбыз. Буюрса Эрин Барсыңбынын ошол түштүк тарабындагы чоң кыймылын сиздер жүргүзүп жатасыздар. Аллах таалам разы болсун. Силерге дагы ушундай көрүүчү колдон болуп жүрө бериңиз. Кудай таалам сизге ушундай сизди көпүрө кылсын, жакшы ушундай иштерге, мындай элден бирөм, элге даём деп жүрө берелик. Сага да ийгиликтердин баарын каалайм. Бага баргам, жердин тайгак болгонун муздан көрдүм, эттин ачуу болгонун туздан көрдүм. Эй, сен жаш кезиңде кыз төрөйсүң деп кыйынсынсаң, картайганда мээримди мына ушул сенин 3 кызыңдан көрдүм деген экен да. Кыздарыңа мээримди, сонун жарсын, бар бала атайм. Денсаулык. Чоң рахмат, чоң рахмат. Сиз да баардык шекелерди барып өп коюңуз, жеңиме салам айтып коюңуз. Мейлиңиз. Сонун эфир болду. Сонун эфирибиздин көркүнө көрүп кошкон Аман Ибраевге ыраазычылык билдиребиз. Жүрөкчөлөрдү баспай эле коюңуздар. Бул жерде жүрөкчөлөр чыгып атат. Жүрөкчөлөрдү басылган сайын биз катып калып атабыз, жаман угуп атат. Азыр Мээрим Давлетова болсо бизге түз эфирге чыкканга дайынданып, камынып жатса керек. Себеп дегенде Аман Ибраев айтып койду, түз эфирге Мээрим Давлетова кошулсун деп. Анан жолдошу азыр макияж жасап берет түз эфирде. Сиздерден дагы биз тапшырмаларды кабыл алабыз. Мээрим, привет. Кандайсыңар? Мен жана чыга албай калыптырмын. Я пропустила эфир, что-то сегодня интернет тупит. Сейчас меня нормально видно? Привет. Да.
Привет. Жезде какта, Жезде? Привет. Дай конфету. Жездеге бүгін жұмышта, бірақ Жезденің орнына улуу баламды мені боянтып уже даярлап атам. Жаңа эле менин кыздарым да макияж кылды, анда улуу балаңыз кандай салам. Эй, привет. Анда биз күтөбүз уникалдуу, эксклюзивдүү, Да. аябай фантазияга толгон макияж болсун. Силер дагы Билем, мага тапшырма кайын. бериңиздер, мен аткарып берем. Сілерге мема тапшырма. Бүт барынтың беріп бүтті ғой уже сілерге. Емне? Эми менден тапшырма да, озуңарга су толтуруп. Максат Девранов кийин сага тапшырмага азыр чыгам. Озуңарга су толтуруп туруп, анан Кыргызстандын гимнин дагыла. Эч качан мынтип ырнап көргөн эмесмин. Кыргызстандын гимни сен мени боюнтуп бер. Хорошо? Кантип боюйсуң? Эмне кылдың? Мынча неме бар? Возьми, анда борики менен ал. Монус менен жана көзүмдү вот с этим. Эй. Көзүң боя. Каалаганда боя берсин. Сен кайсы менен боюйсуң? Сен да боя. Верим, я могу другую песню, не гимн, а что-нибудь другую, потому что завтра не было, Хорошо, чтобы давайте. так над гимном поприкольнуться. Да. Гимнди тамашаладык дегендей эмес. Да. Башка ырдайм ба? Ага. Кайсыны? Анда курбум, мен жакшы көргөн ырым курбум. Да, бою. Сен не боюйсуң? Таниктерди оттан Менин курбум, жалгыз курбум деген жерине сон болду. Мен да сон боелуп атам. Өзүң барсың мен үчүн, мен барбын курбум сен үчүн. Жылдар, айлар, алыстаса да, бирге чыгып оюбуз, тең болбосо да жашыбыз, бирдей биздин жаныбыз. Жан курбум дайыма шам чырагым, Кубаныч кайгыңда жаныңдамын. Жашоодо мен сенин канаттарың, менин курбум, жалгыз курбум. Кашым бар. Сонун. Элден баары ырдап сыйлап. Мен балам кыйын визажист болот го деп ойлотам. Ай, сонун экен, баардыгы жаныңарда. Так, подводка кетип атат окшойт, подводка. Ого, классно. Симметрично. Очень даже классно. Ошо. Мне кажется, исполнили друг друга желанияларыбызды. Балдарыбыз менен. Так, давайте. Покажите Всё. мейкап. А где помада? Помаду уже сделали. Она нюдовая, не так заметно. Классно. Классно oldu. Всё, Да, пошла покорять. там. Ушончо эшикке чыкпайм Азыр. Эшикке чыкпагыла, үйдө болгула.
карантин, эшикке чыкмай жок, сидим дома. Жо, менден бул ошончо чыксам коронавирус коркот го. Чыкып кетти эсептейбей. Аман Ибраев сизге салам жолдоп атат. Менде да чоң. Ооба. Мен да Аман Ибраевке макияж жазаттык. Ал бирок Аман Ибраевдин приказы болчу. Эстафета катары кеткен. Мен силерге өзүмдүн приказымды бере элекмин. Так, айыма. Кандай приказ? Мама, подождите. Зайдите в ванную комнату. Мама, не надо. Возьмите зубную щетку. Возьмите жидкое мыло. Есть мыло? Любое мыло. Жидкое мыло. Самонаварный. Гель. Ага. И гель для умывания. Гель алыстагы зубный пастага жакшылап сүйкөйбүз. Мондай ашырта берекелүү, өзүңүз берекелүү айымсыз го мындай жакшы эле. Ошентип турган тишибизди жуйбуз. Рахмат. Чоң рахмат. Мен заботимся. Мына заботимся. Колду эле самындабай, тишти да самындап жууш керек. Тиште да мындайын отуруп алайынчы. Кичине соло алайын. На привкус нормально? Анжеликадан баары сон дебейм. Приказ. Классно. Сон. Всё? Сон. Блин, дама. 500. Сон болған. Рахмат. Жесть. Мерим молодец, Мерим красавица деп жазып атышат. Ана WhatsApp жазам, кашташпайбыз. Эфирде. Хорошо, рахмат. Күшүңүздөр таң калып жатса керекти. Дана го дегендеби? Бул ушундай, так, респекти түз эфирге кошолубуз дегенбиз. Башынан эле эфир башталганда. Бул дагы биздин ошол чогуу кызматташып жаткан жакшы бир инсан. Салам, респект, кандай? Кандайсыз? Соңуңуз кандай? Жакшы. Эфирибиздин аягы соңуна жетип катып калдыбы? Угуп атабы? Ооба, жакшы эле угуп атат. Өтө да чыкалдай. Кандайсыз? Ден соолуктарыңыз кандай? Ден соолуктар жакшы. Маскаларыңыз туш болду го сизге? Я. Маскаларыңыз туш го? Чачтагы маска ошол катты, аябай жакшы эле. Чачымды ошону батыраак жууш керек болуп атат. Сиз менин акыркы эфиримдин коногусуз, мына бүгүнкү күндүн акыркы. Чачаган жоксузбу? Жок, тескерисинче үйдө мынакей кыздарды күлдүрүп атам. Үйдө мындай карантинде зергип отурган инсандардын маанайын көтөрүү иретинде мына бардык нерсеге барып атабыз. Элдерге жакшы маанай тартып атат, ошондон сиздердин маанайыңыздар тартылып аткандай көтөрүп атканда кичине күлгөн смайликтерди жөнөтүп коюңуздар, сиздерди уккан жокпуз. Максат Давранов да бар болчу. Максатка деген респект задание калтырып кетет. Анда азыр респект силер. Болгон кийимиңерди кабаттап кийесиңер, бат-баттан. Жаныңарда эмне кийим бар? Кийим. Шкаф жаныңарда барбы? Онда да кийимди алып чыккыла, бир сыра баардыгын койгула дагы, кабаттап кийгиле. Кеттик. Музыка коюп коюш керек экен жака. Музыка коюп коюп. Жок, музыкасы жок эле, мен өзүм музыка отурам. Силер көрүнбөй атасыңар? Камераны жылдырып койсоңор. Көрүнбөй атамбы. Жо, жеңилирээктен баштабайсың, үстүнө футболка кийиш керек да. Ушундай. 15 кийим. 15 кийим. 15 кийимби? Анда мен өкөйсүн кийимсизденбей, мындан башкабы же? Мунун үстүнө. Мунун үстүнө. Үстүнө. Азыр мага практикам жардам берди.
Жакшы. Еттик анда эмесе. Макул бул үчүнчүсү болсунчу, үчүнчү. Бири бар экен, эки бар экен. Үчүнчү кетти. Бул бала Рысбек, тоже мыкты мотиватор, Сефнес компаниясынын мына ушундай жетекчилеринин бири. Карантинде отурупчу. Толук батпай калыптырбыз да. Ошо силерди арыктасын, ичине кыймылдасын деп атпаймынбы? Кыймылдап, кабат кийим кийинип, арыктасын деп атпаймынбы? Тердеп. Бул оюндан кийин мен точно арыктайм го. Кийербиз. Батат кийимдин калыңдыгы аябай эле мындай эме да, чоң эмес, көп эмес, жука эле. Мага тапшырма бере берсеңер болот, биз дайынданабыз. Кандай кийим? Ой, кийим Мен дегенде. сизге тапшырмам. Так, 1, 2, 3, 5, 6-сы кетип бараттыр. 6-чысы кетип атат. Чач цемент болду. Айтпаңыз. Азыр эме, сиз ашказаныңыздагы Капуста. ашказаныңыздагы болбой калыпсың сиздики. Ашказанга кереги жок болду, уже мен бир сыра окушуп өзүмө араң келдим. Ошондо. Эме кыласыз. Типтул калат го дейт. Нарк спортивканы бериң. Сарымда берипчи. Оңой баткан. Эме кыласыз. Эсептей албай калдым уже. Так. Мурут коюп, сакал коюп, үстүнө дагы астына дагы. Карандаш мененчи. Анан чапан кийип келген болсо. Же болбосо костюм кийип дагы, калпакты басып туруп үстүңүзгө. Сакал мурттарды жакшынакай көрүнгөн болсун. Анан сиз 25 жаштагы бойдок жигитсиз. Анан сүйгөн кызыңызга предложение кыласыз. Кандай сиз менен кыласыз? Романтик болосуз. Ромео менен Жулиетта. Сиз болсо Ромео болосуз. Сүйгөн кызыма чалбаймбы? Кимге чалайын? Сүйгөн кызыңызбы? Мама, будете тебе мальчиком. Будете тебе мальчиком. Ким бар? Будете мальчиком. Ондай кылып койбойсузбу, эки жакка айландырып. Эмемди дерзкий парень боюнда мындай. Дерзкий боюнда, брутальный мындай. Мен кийербейм заодно. Сен эсептебейсиңби, санабайсың? Канчасы кетти я? Минтип карап койчу. Мен адашып кеттим. Ошомо 1, 2, 3, 4, 5. İçinde жана экөө менен 7, могу менен 8 кетип бараттыр. Алдыда дагы 7 бар, 7 бар. Келечек алдыда уже. Так. Аз. Ойлгандарды биринчи кийин, чаты кийим атпай калды уже. Бизге эркин Рыскулбеков да кошулмак, бирок запрос кетпей жатат Эркин Рыскулбековго. Арык болгон жакшы экен. Так. Жаркын эжеке чалыңыз. Молодец, респект, вообще молодец. 8, мына менен 9. Аселге чалсаң, Асел Кадырбековага. Асел эжеке чалыңыз. Не бар? Асел Кадырбекова, жаңы деген бар, жаңы. Опа. 9-чу. Так, 6 калды. Батат, респект, батат. Молодец. Обычно так это. Колун иштебей калды. Что нам делать? Чаларин. Ошону кечти. Абоненттин телефону өчүрүлгөн же жеткиликтүү эмес. Ошо башка номерди алыш керек экен. Опа. Асел башка номерди алчу. Давай, эмге чалабыз. Сакалыңыз окшошуп атабы сизге?
Билбейм да, кетип атат биякта бастай. Окшош да. Өйдөгө чеймизге. Билбейм да, нормальный деп атам да, от души эле сен кийимдерин кийгиче. 11 болду, 11. Давай, сен. Мама, покажите свое лицо. 15 кийим кийип атты, Рысбек, 15 кийим. Мынтип жакаңан эсептеп койчу, бизге көрсөтүп туруп. Жақама қолым жетпей қой уже. Так. Қолым açıp koyчу мойнумду. Барбы менде немелер? Мужской кийим. Так, 1. Как шону менен? Аз мага менен сүйлөшөс деп тур. 4. 5. Катып калбадыбы? Рысбек, катпа, сердечко баспагыла. Комментарий жазбай туруңуздар. Биздин интернетибиз катып атат. Азыр вообще өчүп калышы мүмкүн. Рысбек, кайра эфирге чыксаң, сен катып калдың да? Связь кетти. Всё. Связь эми чыкты. Канча кийим болду? 11-си карасы. 11. Экөөң кантип батырабыз? Мындай эле мойнуңа киргизип койбойсуңбу? 15 болчу. Футболка өтсө. Жер көйнөп. Ой, моя. Колуң иштебей калган жаман экен, жетпейт экен да. Мен эч качан мынча кийим кийип көрө элекмин. Айтпаңыз. Бул батпайт, точно батпайт бул. Бандиттерге окшош калат экен дейт мени. Алдындараак болуп кетти. Окшош атат сизге. Охо. Тема башыма кийиспечи. Есть кепка? Есть кепка. Один ты упадешь. 15 dedim bey. 15 dedim. Bu 12-ci. Вот теперь будет Не хлопцы. Я тебе буду мальчиком. навсегда. Может, нам Навсегда. Sen çok sağ ol. О, Сефнестің футболкасы менен бүтүр. Вот, звоню. Браво! Болду. Жыртылат дейт, жыртылат. Жок, Сефнестің футболкасы жыртылбайт. Керек болсо Сефнестің футболкасы да качественный деп койсун. Айтпаңыз. Это тень уже. Давай. Девушка, красавица, ты мне улыбаешься. Мама. Мондай көрдүңүз беле, я? Жок. Скриншот сделай. Сен жақынырақ келсең, мен де скриншот кылайын сізге. Мен азыр кыстай кабылга чалып атам. Не деп айтайын? Предложение. Алло. Да? Сапу кандайсың? Мен Анделек. Это мама, это Анжелика. Она превратилась в мальчик. Молодую тебя нарисовала. Canım ben senin tatlı Andeleg'in kandayısın. Она такой голос. Ben tatlı Andelek şirinim. Darbuzum benim. Ben darbuzumum. Darbuzdan da oturabı. Andeleg'in bir öyle de. Canım. Gülgönüne senin. Gülgönün darbuzun danetlerinde o şangırayt. Ты что меня узнала? Ты же этот номер не знаешь. Мен өзüm телефон прямой эфирде да кодурбайсың, ролго кирип тур да сен мен девушкам болуп тур да. Алтыным.
Мен сен үчүн апапак кездемеден маска тиктим. Өкөз баш кошуп алсак кандай дейсиң? Өкөздүн сүйүс маскадай апапак болот, таптаза болот. Кир нерселер оздон чыкпай мурунга кирбейт. 2 saat sayın жууп турабыз. 2 saat сайын эмес алтыным, 5 мүнөт сайын алмаштырып берип турам маскаңды эгер макул болсоң. Мен сенин азыр алтындай болгон апапак колдоруңа колгаптарды тагып койгонго уруксат этип кой. Макулсуңбу? Мен сага ушундай сонун апапак колгаптарды берип атам. Тагынасыңбы бардык манжаларыңа? Жада калса апапак кездемеден мен сага комбинезон тигип берем. Вирус өтпөгөн. Ну, короче, я вся в образе. Постаралась. Все, респект. Все. Саку без эфирде сен приказың жок беле? Анда биз мындай приказ оюнун улантабыз. Анда барыңыздар кошобуз. Максатты, Кызтайкал, кийинки эфирде коноктордун баарын жазып коем анда, э? Давай, спокойно айт. Кичинекейде окуй. Давай. Хорошо. На инста достор болушунча аракет кылдым өткөргөнгө. Молодец, респект. Эми кара чеч. Эрте. Ойнодуң беле азыр Анжелика камераны өчүрсө анан кийин чечем деп. Биз чечингенин көрүшүбүз керек. Аябай момда музыка менен чечинишиң керек да. Билеппи. Ну, в общем, все. Я должна, наверное, сейчас принять душ. Да. Сефнестин мицелляркасы менен бетимдин бардыгын жуушум керек. Шампунь менен чачымды жуайын. Бишкек болгондо onu бербек ким сизге? Менде бүт бар, азыр ваннага кирип баарын көрсөтөм. Сториске жүктөп коем. Менде умывашкасы бар, пилинг бар, бардык нерсе бар. Биз зериккен жокпуз, биз түз эфири жок деле. Биз WhatsApp'та мындай бир учурда төртөө менен видеолорду күйгүзүп алып, азыр шеринелерди өткөрүп атабыз. Бизнес пландарды куруп атабыз, собрание өтүп атабыз, респект. Иштеп атабыз, айтор. Болгондо эле сиздер ал нерсени көрбөстөр. Бүгүн түз эфирде болсо, мына ушундай сонун оюндарыбызды сиздердин маанайыңыздарды көтөрүлү деп эфирге кошуп киргизип койдук. Бизде мындан да сонун бир оюндар болуп турат. Эми ал жакта тамашаларды сиздер түшүнбөй калышыңыздар мүмкүн. Аякта тамашалар аябай жаман тамашалар дагы бар. Ошондуктан бардыгыңыздарга бейпилдүүнү каалайбыз. Эч качан мына ушундай эфирлерди балким баягы жазап жүрбөсөк, жазабайт дагы болчубуз. Мына ушул карантин болуп, баарыбыз үйдө отуруп, эфир аркылуу баарыңыздар менен баарлашып атабыз. Концерттер болсо, тойлор болсо ошол жактан көрүшмөкпүз. Сон болду. Сизге сакал жарышат экен. Ушундай жүрсөңүз да болот. Красавчик болмок экен. Брачка да. Мен эгерде мырза болсом, наверное, я не знаю. Я бы аябай шустрый болмокмун. Анан эмне болмокмун? Кыздардын баарын сиз эле чапак кести. Кыздардын баарын монтип сүйдүрүп, жүрөктөрүн оорутуп, жүрбөк. Уже испанский матч болуп калды сиякта. Да, бирок бир эле айымды жакшы көрмөкмүн, өмүр бою бир айымды жакшы көрүп, ошол айымга бардык жакшы нерсенин баарын алайкмакмын, деппи. Чоң жоопкерчиликти алмакмын. Жаныңызда кепкаңыз турабы? Ооба. Эмил Эсеналиев байке сурап койбойсузбу? Сизге жакшы жашап экен. Иә. Эмилдиби? Эмил менен, кстати, эфирге чыгыш керек болчу. Эмир кандай кылчу эле? Кандай кылчу эле ошол? Мен подкаблучник, респект подкаблучник, бакыт подкаблучник.
Им подкаблучник дейм бе? Аман Ибраев подкаблучниге. Мақсат Добранов. Мақсат Добранов подкаблучник. Мама, можно хлопить? Можно. Уже мен неме камыр жайып азыр неме 5 бармак жасашым керек, аялым өлтүрөт да. Ошол мени негизи деген Кытайга концерт койгону барганда атын ким десе Анжелика десем, Анжеликага тилдери келбей Анделик деп атап коюшкан да. Кытайлык кыргыздарчы анан сайкалга чалганымда дагы эле ошо Анделик эстеп кетип атпаймынбы? Мен Анделик арбуз кандайсың деп. Мен арбузный истедим. Да, вот так я вот Анжелика, а вот так, извините, нет уже, да? Ладно, классный был эфир, пока, Максат, я уже в таком виде не могу сидеть в прямом эфире. Я знаю, много очень видео сняли, да, скриншоты сделали, завтра, если опять начнется хайп насчет меня, скажут, у Анжелики крыша съехала, либо она была пьяной, но на самом деле все на трезвую голову, бар чеги менен. Тамашаны тартуулай алган жана тамашаны түшүнгөн биз инсандарбыз жана жашоодо эч кандай баягы спирттик ичимдиктерди эч кандай эч нерселерди колдонбостон эле биз кубанганды билебиз, жашоого катышып күлүп от души бийлеп сүйүнүп заряжать этип жашайбыз. Сөз. Рахмат. Эфир жасайбыз, э? Ооба. Сакалыңызды коюп жүрүңүз кээде кечке чыкканда. Маскачан билимдей калат да. Мен сизге сөйбүсөз кепкасын берем, ошол менен чыксаңыз. Давайте, хорошо. Мотивациялык бизде дагы эфир болот жакында, э? Буюрса, сөз. Рахмат, жакшы калыңыз. Кыздарыңыз көп болсун. Эртеңден баштап биздин марафондордун эфирлери болот, кошулуңуздар. Пока-пока, бейпилтүн. Ничего такое. Ладно, девочки, мальчики, всем пока. Азия ПЛС, это вот наша тоже подруга. Как дела, Ази? Так, Сомом. Вот если вам понравился наш прямой эфир сегодняшний такой, чуть-чуть такой, не то что необычный, конкретно отличился, да, от всех, наверное, моих эфиров. Обязательно, наверное, сохраню, так, чтобы было интересно, смешно. Но если это видео попадет, конечно, на YouTube-канал, и кто-то захочет из этого тоже сделать негатив, я не удивлюсь. Все это сделала от души, все это сделала ради того, чтобы вы просто улыбнулись. Я вас очень сильно люблю. Пока-пока. Как я была? Реакция моей мамы. Дорогая моя, какого ты красавчика сына родила? Бул турасың түсінде болмақ кесін, да? Эки иним бар го? Не, ну хорошо, что я просто девочкой родилась, мне кажется.